maimbau, marilah kita kawan tarik ke surau sembahyang jamaah kita di surau daripada kita pai bagurau. Duduk di surau kawan di Ranah Minang, jadi dari kete kawan kita rasakan kita baraja kawan ilmu agama kan jadi bakal kawan di hari tua. Surau langang bencana datang, baik kau surau tapi baraja daripada kawan baik malala sembahyang mengaji di surau nak sanang ayanan jo bundo. Kawan azan maimbau, marilah kita kawan tarik ke surau sembahyang jamaah kita di surau daripada kita pai bagurau. Duduk di surau kawan di Ranah Minang, jadi dari kete kawan kita rasakan kita baraja kawan ilmu agama kan jadi bakal kawan di hari tua. Surau langang bencana datang,